Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı YouTube görүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Достор, биз бүгүнкү чыгарылышта ушул Ноокаттын Токтомат Зулпиев айлык аймагындагы Калдайдан достор. Калдайдан бүгүнкү чыгарылышта ушул эмелекеден бир келишкен бир өспүрүм чыгат достор. Алдыбызда турган ушул жерде кашка 5 кашка аттын сиздерге бир маалыматын жеткизебиз. Эгерде ат жакса, баалашып, содалашып көрөсүздөр. Бүгүнкү чыгарылышта кандай аттын баасы айтылат. Сиздер менен чогуу көрөбүз анда. Эмелеке, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук иштер жакшы экен. Шүгүр, рахмат. Тынчсызбы? Жакшы, шүгүр. Аттын бир өзгөчөсү келиптир, а? Өзгөчөсү жаныбар. Курчу. Курчу. Жаш тууралуу айтыңчы анда. Жашы 3 жашар азыр. Азыр 3 жашар ба? Тышындагы ачып көрсөтүп коебуз. Тышындагы ачып көрсөтүп коебуз. Ишеничтен. Чакта аяктын кеңдиги мына достор. Аттын санети көкүрөк жаныбар экен. Каздар тазабы? Тап таза. Кандай бул улак көрдүү көрө элекпи? Улак көрө элек. Эми токсол чогул элек да бир аралатып койдук. Быйыл бир киши жакында. Жакында бир кирип чыгып, бир аралатып койдук. Өтө каттык кирет булчу. кириш. Şu турушта да барып жакшы суу илек да бул. Суу өтүп, жакшы суутун келтирип минсе чапса болор элек буну. Быйыл чапса болот дең, а? Жамчат. Таяр аталам дегендерге да булчу. Өтө тез окшойт жаныбар, а? В общем тез эмес, кошуна. Кел үстүнө отуруп көрүш керек булчу. Үстүнө отурган адам Üstüne oturgan adam Bilet orayıp denk. bu kaça. çata ayaktın bastırçı. Çata ayaktın dostlar. Görсөңүздөр болот. Бери кайтарып салган курулуп коёгон. Buralar hem kötü küçtü. Буролорун көрсөтчү. Oldu. Болду. Evet, saçma. Болду, таза болду. Пазтары, 4 паз тазабы? Таза. Hiçbir жеринде айыбы жок. Taburostundan gördün ama. Табро 27 бул эңге басылган да? Yenge basın. Эңге басылган. Кишин бир көрөлүбү? Азы жокпу? Же сайылган? Yok şimdi var. Так. İyi gösterip tuttu. Ya ağrı degen Жокпу? Dişini buzgan, ekte dişini almaştırgan. Gelip iyi boyuna göster. Gelip görüyorsun. Boyu канча чыгат бою? Boyu 1.60 plus. Boyu 1.60'dan жогору чыгып берет. Жогору. Мүнөзү кандай экен эмелеке? Негизи Өзü öte жоғыш жерде. курс нерсе экен негизи. Курс нерсе. Бирок жерде өтө жоғыш. Бармаганга бир чабып көрсөк. Мерде bir кишине улак болду эле суу илегиле bir келеге салып көрдүм баатыр. Bir салып көр. Кесип өтөт мына азыр. Bir салып көргөнгө любой жерге коёт. Анча чоң ат такшалган аттын үстүнөн өтөт мына. Тез, а? Az çabuk kırsak bolabı? Ya azır hem suu ilek. Su yerler, ha? Kıçına azıcık gösterip koysa bulat hem. Oğuz da yumuşak. Oğuz da yumuşak. Katlık emez, kerip ketpey tişçağın. Tem taza. Tem taza. Anam köküröktün kengdigi özgöçe eкен да. Görüp, jakın etleri jakşı der. Kaşkası da jakma kaşka dostlar. Çoğun kaşkalı. Gelip binip görüyorum. Adam bunun nemesini aytayın sana. Ayıbı da var mı? Yo bunu nemeden aldım. Bir atqa okşaştırdım İskender'e. İskender'e? Şu Abilaz Polvan'ı şuradan aldım. İskender'in balası oluşu mümkün mü? Yo, şu Nuruklarından da oşadan aldım ben. Buna özü de okşaştırdı. Özü iyisi de şu Abilaz Ova'dan aldım özü ben. Çok kulğa geldi özü de. Gördün mü ona put taşak bastı. Özgüçü. Balasını kança değilsem geliştirip İskender deydi ekemizden buna. Şu Nuruk'la da oşadan aldım ben de. Bırak öte attın üstüne gelip oturgan adam bilet bunu çok. Telefonda yanındayım ne diye verset. Bırak gelip oturup görsün anam bilet. Boğasını yakınınla koyuyorum ya bizdeki satış maksat. Satış gerek. $4200. $4200.
kemi var? Azmaz jolu var. Az jolu var ha. Жақсы. Содаңыз берсін. Мына достар, Бұл отырғаныз. алдыңызда тұрған ушул 5 қашқа, жерде қашқаны келіп содаласаңыздар болады. Жылы үшін келген тәрбиясы. Тәрбие келіп қалыптыр иншалла. Тәрбиясы үшін келген. Bir Bir адамды палван қылады екен да бұл. Жақсы. Оз жұмшақ, қараса. Ол көздерің маған кіріп кетті. Оларды қосма. Жақсы. Анда Емелеге содаңызды берсін. Bir жақсы күнерге иншалла. Достар, görüşкөнгө чейин аман тұрыңыздар. Осында бak. Қара тұр işte. Отта bir söz ayıp çok. Müçelör daha gel. Мүчөлөр да келишкен. Содалашып, баалашып көрөсүздөр. Görüşкөнгө чейин аман тұрыңыздар.